Parareipo meno piti pene ahuru maiva. Yeho tawhata, ia ohia e Yehu. Haere atura e hioi tōna whenua. Te hoira te ar i o Iuta o Yeho tawhata i te utua whare i Yerutarema ma te ora. Wa haere maira Yehu, te tamaiti a Hanani hi ora, e wharere i ana. E wa prau maira i tawari ira ia Yeho tawhata. E tauturu a oe te whia pai e ti ore, e au a oe te ore i au mai a Yehova. I au ai te riri o Yehova ia oe i te reira. Te vairara te parau mai tai roto ia oera, o oe i hopoi e i te mauwahi urura au i te ienei whenua. E watano mai te hoi to oe a au i te imi i te atua. E maoroa e rato Yeho tawhata parahir a Yerutarema, wa haere whaho o ia nā roto i te mautaata, mai pere te pa, e tano atura i te mou ārao Efraima. E wa whaho i mai e rato i te atua o tō ratora mo metua ia Yehovara. E wa haap o atura o iei te whia haawai te whenuara. I te mau uire i whaita i tahia i Iutara, i te mau uire atuara. Wa proatura o iei te wa mau haawara. E arei ta oto e ravena. E ere nā te taatata oto e haawana na Yehovara. Te ipiha e hoho i o iei oto i haawara. E te nana, ia vaia te mata uia Yehovain e i oto. E ara, e i prautia. Ai taho e wahi hapai to tatoa tua ia Yehova. Aore e haapor ai te huru o te taata. Aore e raver a tarahu. Wa haapo atura ho e Yeho tawhatai te taipai a Tirevi i Yerutarema. E te taipai tahua, e te taipai te whia matahiapo o itera era. E i haawai te prau ia Yehovara. E te prau i marohia, i tō ratoho ir amai i Yerutaremara. E wā o atura o ie rato na o atura. E rave o tō mā te matau ia Yehova, e mā te a au prautia e te haaware ore, a nare rai o tō. Ia hopoi hia mai te prau ato o tō mau te e te parhei roto i tō rato mau oire. I te toto e te prau e te turera. Te haap aur ai te prau whaau hiara, e haap i o tō ia rato ia ore ia hara ia Yehovara. O te tae mai ho i te ririni e o tō, e ni ato e tō o tō mau tae e. E nārera o tō ia ore o tō ia rohia e te hara. E inaha, o amaria te tahuarahi, te ni ei o tō i te mau proat o a Yehova. E o te patia a i te maera te tawana i te utua whare o Iuta, e i te mau prau ia a te arira. E i whia tōro aho i te mau atirevi muai o tō. E whaitoito i te rave e na Yehova e au mai i te whia hap o maitai. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.